Počelo je tako što su Jugoslaviju proglasili za tamnicu srpskog naroda i krenuli da je ratom razaraju ne bili napravili nekakvu veliku Srbiju. Bombardovali su Dubrovnik, do temelja srušili Vukovar. 4 godine držali pod opsadom i bombardovali Sarajevo i Saralije. Umjesto partizana proglasili su četnike za antifašiste i tako pljunuli na slavne pretke. Napravili su jedino društvo na svetu koje se stidi svog antifašizma. Pre toga predsjednika vlade Jugoslavije Antu Markovića proglasili su ustašom i sa gnušanjem odbili njegov predlog da Jugoslavija uzme ponuđenih 5 milijardi bespovratnih dolara i uđe u Evropsku uniju. Umjesto toga dobili smo Slobu Srbina, kante sa benzinom na ulicama, lekove na pijačnim tezgama, sankcije cijelog sveta i dnevnu inflaciju od 20.000%. Jugoslovensku narodnu armiju su predali u ruke raznih Arkana, Bokana, Legija, kapetana Dragana i pomoću njih i njihovih srpskih gardi, Tigrova, Škorpiona, Belih Orlova, Crvenih beretki, krenuli da prave etnički čistu državu. Umjesto toga dobili su, a nažalost i mi građani sa njima, rakete Tomahawke, tepih bombardovanje i američku bazu Bondi Stil na nezavisnom Kosovu. Učutkali su i ubijali misleće novinare i umjesto njih stvorili svoje informere, srpske telegrafe, Pink televizije i dete komunizma Milomira Marića na televiziji koja se na čistoj ćirilici, za koju se navodno bore, zove TV Happy. Od države koju je poštovao ceo svet napravili su kleptokratsko-nacionalističku sramotu iz koje nam deca beže glavom bez obzira. Televizijske emisije za decu i mlade, visokog, vaspitnog i kulturnog dometa, kao što su bile Neven, Vaga za tačno merenje, Muzički tobogan ili Hit meseca, zamenili su reality programima Zadruga, Parovi, Zvezde Granda i Ćirilica. Umjesto jedne od najjačih fudbalskih liga u Evropi sa Zvezdom, Partizanom, Dinamom, Hajdukom, Sarajevom, Željom, Veležom i Rijekom, stvorili su seosku Superligu Srbije u kojoj igraju Borče, Ovče, Pećinci, Surdulice, Tekstilci i Jedinstvo sa Uba. Privatizovali su ministarstva sile i bezbedonosne službe i pretvorili ih u režimske batinaše, to vidimo ovih dana, zaštitnike kriminalaca na vlasti i čuvare plantaža marihuane. Umjesto granice Velike Srbije Karlobag-Ogulin, Karlovac, Virovitica, dobili smo granične prelaze na Kosovu, Brnjak, Jarinje, Merdare. Uništili su industrijske gigante, Niš, IMT, Prvu petoletku Trstenik, 14. oktobar Kruševac, PKB i druge i umjesto njih zemlju Srbiju predali u ruke stranih korporacija Ling Long, Žišin, Rio Tinto, BlackRock. Umjesto digitalnih tehnologija 21. veka deca uče veronauku i pevaju popovima i Svetom Savi. Nekadašnje zemlje takozvanog trećeg sveta, Etiopija, Gana i Sudan, lansiraju satelite u svemir, a naše lažne patriote zidaju crkve i podižu ogromne krstače i arbole. Smejali su se svojevremeno Rumunima i Mađarima koji su se otimali da dobiju naše farmerke, najlon čarape ili vegetu, a sada su sopstvene građane doveli do toga da se tuku za jeftine piliće u Lidlu i jedu parizer i jeftine paštete. Važno je da im Tito više ne zabranjuje da slave slavu srpske nove godine, da im pevaju Karleuše i Baje Male Kninče, da pišu ćirilicom i jedu zlatnim viljuškama. Sve je to posljedica nedovršenog društva. Društva koje su zaobišli vekovi humanizma, renesanse i prosvetiteljstva u Evropi. Taj civilizacijski zaostatak